Ukartang ke NPP na sayang konstituensi ba Assam nin mentasi akan riotrek long bakiwe ki parti la ben berkentoy ka parti NPP haka jingelam khamal ba prestun berkonda dre ba Assam ne ulapen phaktian na kabang ka bakiwe ki parti kidang ben ngi dang khlan kalwa dang kanno ka wut ngi dang yo bat kadba kidang kentha jingjap indra kata kate kanong rem kabang yeng shushu uba samne long makani ka dang datang ka jingalang jong ke area ba ula wer ba ha phatrek kinawan baro na markande ka meeting ka ba khaddo barkan long ka jingalang ka ba he ba la banda ba samnen yakini kintin ba samnen lakna ka jingalang menta ka si ha maula teng ka ba ha ba po soyan constituency la sakhiru yakini ka jingalang de ha jangot kinokrshan ha ka jingdan lang ru usubur metri ka jilla ba president song ha ka jogo por kumu national vice president ka party NPP soyong constituency ka ba dai area dingyai kay kakam ka bang atray haki nagi sansam ki balalay baki skiem baro kat bang nang siyang hangni ngalarikot katto gani baka nega dong katan jongi sini menta karayo ek skiem hapo ka sansam ki balalay kalapoy kembang sispa lai pokro Yengi baka nega dong katan jongi menta kadang pu dang pieng bat kaladang pernai kikam ki bangalai hangni sedai kene ka umram kebadan sati sendat jong ne nom ding ye bat ngina pen poi kene ka keban poi sene po mau lai ngot bat do sao mau mi bat ai bi mau mi kene ka ka poi keman riu krur duna bat mata kene kala poi sekisong ki thau bat kawai ka surak mentang nasna na laumay sa umlingka kapag sanction galong arpuar kurur tanglay kilometer ke ngidang don kami ngidang surok bakadang sa ang to galong kagjingking bakat to gani kabaday ng tagatan nong umlong de nga karman bakane jinglot hangni kan poy sa kumban nyo po kurur iye Deputy Siam jong idan hang ni ila pentik kena ya kan ni ba ille ya kan kam hapo kan sanslam bat ilong to ai ba samlen sa ka parti NPP ba unjok di ko anam jena kan yang jong nga sultanan bangan don hane ka parti baki nong yaram jongi kilong ki basta bat ki pro bat ki bayar kising bot jemparkan dihabangi ya kising alam jengki hana ki sansnem bat ngaru lalong unang yalam naga neka konstitusi kum minister tagi por layo banyi donlang ngasngau bakala day purai nga bangan siyam ya karay banyi donlang bakin kinong yalam kibat tibet kenang bangiru kibadang hadien ngen sa siyam tipan hakawai keski ya kadin jat jongki kata ada ketong ban long nong yalam ban pek nuksa yakin nong yalam kiba sekban kiba kraw badru gin tray tenge naga nega soyong konstituensi nakarpat yapi baro kiba don hangam kabang layat nanti kisansnem bat mentaro bang ayat keleng saudong ka konstitusi kidang don cipun kikamban le hakane ka dong katan bet area jongi badane ka dong katan jongi kombang siong prapo pesan kidai kin nongram jakom tangi i bana kilang ginongrap jongi sini ki pelot hi da kasap kasar la jong namar kitip baka jing pelot yakane ndai su tangda cipau arpo jar kidon ginongrap jongi sini kibarap yus ing kibarap yus osau ibarat besok menken ibarat tungi bian ibarat tungi kojor di pelot dak kilak haka sisnam jakom tangong kem jukwa banlek pan jigarap na kasorkar mar balai kiong dalek apply ya subsidi na sarkar dalek ciposin rung impat yo kador tam takendian hanai kem juk tre banlek namar baka sarkar kepan slam ya kilat jigarap jangong yepi ko kinong dingyay wat nai kusrai hakane ka kanti ka menta ngan sim kiaya pi ban penyo iki la jingaram
leng ba ka sorkar MDA kaya alam dengan NPP nganya alam NPP ban pentu yang tegi skim siya kada kisong katao jongi la kada kamrap sing la kada kamrap sosaw la kada kamrap somenkan ya kaneru ngan sapet kumno ban tawat lang ikani bat ngalai krenru bat i deputy chief minister jongi la dalong kepala ngin bu ka way ka office namta nega rap karyang jongi ladang iyo ya ka inspectorate of agriculture lani ka horticulture kan long jikar ku yang ada ka dong kathan jongi jagom tangong ipi paro kawai ka soyong konstitusi kinong sabsong jongi kidai kinong ram jagom tangong ngan kit ya paro kibadai po ka soyong konstitusi bon kipat ba kisay lambakla ha kito kikartong kiway hakapor election dalawan kan bas yung ii pigi dong ram kanay ba samlen ulale dakatam san hajar peligi long ying ibaw layarap dik skim rap si po hajar mentakat no kalau jikar kuwi ke ying kasam jogi bat ya ka konstitusi so nagiway party hamtam na ka UDP kilawanya sno manin hamaw drung kumba saw pausan paungot kinong yalam bakiles no sa party NPP bat mentaro hang neng situ yang kinong yalam jongi hang ne polling station maulay teng bagi pelang ikani meeting tanggi batip kilapoy ar pau prangot kipalawan joy sa party jongi dengong ipi kajingwan jongi pajba hang ne ba pintip kumno kalong kadong kathan tingay jongi pilayo i menta bene kadong kathan jongi kalong marpal sa bang taisol silong pinpet nang neng tay katno kajing ityang kajing ibang te hakaway kasi bagi nongsor kisawan tu chane kalong ka jaka jok kay partai kababyang bakin wan petay kilom kiwa banyo i kisol silong berakaway kensawan si kinongsor sani sedingjay masendap kane kasurok nalaw may sa umlingka kata kada katong baba samlen unle na kada ka area kadong jongi sani jakom ta kada kapor kay ka bakiway ki kato yangi namar ki to ki bakanto yangi kidai ki batlot bat ki bampay de sa katong jakom ta kiyo i baba samlen bat ka party NPP kin poy sa katong gemla balay ki suhe sa kaben ngong pi kat dang ben ngingi dang klan kat nang keno kabut dang yo kat dang kanta jing job ngenra kata kadai kanong rem kabangingi yang skam namar manta nang ne kadai jingalang jongi kadang dai tang meeting area dengan karpat ya piparo kibadan hang ne haka pratarik ngendon ka meeting ka bakado hang te snong soyong sewan kenang batai kasgi sedon lang chief minister deputy CM jongi angon baki minister tekom tangong ipi baka jingya nanti jongi ka election mentala arbanay tom hadien bala persenge ano bak ngilay Tracy tom bomba kalong menta pi kat neng yawan patba day ba kajing i japi ya badeng samlen bad ya ka party NPP tangong ipi saya mi nang ne saya lek banakan mau ha haka ship how tarik wat klan mo bekumba biletip jaka sorkar labat hakti idon kamban as tang usabi ya bareng samlen uta sabi ya pinra dai ne tido bat salek banyanglan hamanna ki polling station bat banyanglan bat pet ha hangno ban tap peten ma persa kasembor jaka kon kakerteng badeng samlen badang ta senyon piet pot hakakot bad ni sayo banyaw kabut bad ngin yo yang jingjob padon borom bad ba kas ko badai kuplay pi ya ka jingwan ka jang pi bad a ka jingkarsan lah kano kapor yang a kumukan dinit bad ya ka party bad ya ki nong kekam jongi bad ru ya ka sorkar kas ko badang kuplay sibon ya ka jing ai kasi kerjaan di Jopi, badrung inang Tracy Tom, manta sa RSG, Laiski, Sauski, banginun tiak nungdam,
nang banginyo ya katong jong jing job baka don ke hapadeng ke jing kanto haka election soyong laban join no prangut ki MLA UDP siya ke NPP lado kalong umta kan don jing mot ayu bantep sikiway lada kita ibadan paru kila kre banwan rungno siya kaseng NPP ngi kinong soyong ngin nembakla ngin ay pe ke NPP hagakot hagakot hagakot